Isikafu siyadula etown. Yenye imali iyahamba kuma-school fees yabantwana. Ngile mntwana kade ku-boarding form 4. Saka umnyaka ophelileyo babekhweza ama-fees abo. Bephonga ukuthi lelokhuza ekuboarding kwakhona babesithi engezelela nini futhi isikafu asiyadula. Uyeli ngoba kade ku-form 4 simelela ama-results. Akusitshele nxa lisithi lina lidlile ngelanga liyabe lidle kangaki, ekuseni, emini, ntambama njalo lidlele? Kudliwa ekuseni lantambama kuphela. Ekuseni kwakhona siyabe sipheke irayisi, ntambama yisisitshwala lamaveji ngoba inyama iyadula. Nxa udlile uyabudla ama-chunks wasiwenza njengenyama. Okunye konke lokhu kuyadula, amatemba ayadula, inyama iyadula, inkukhu lezi nsuku ziyadula. 6 yusa lama-5 yusa. Imali yakhona ukuthi oyiholayo ukuthi uyilokhuzi ingene kuma-yusa ayeneli. Imali eholayo nxa uyikhangele ikuthathela amalanga amangaki nxa uyisebenzisa lapha emzini? Imali yakhona ayiqedi loba 5 days ngoba ilutshwana. Njengomnyaka ophelileyo yayiphuza ukubuya. Imali yakhona iyabuya imali leyana suqedele kusikwereti. Umumo wakhona vele unzima ngoba izinto ziyadula ezitolo. Lokuhola sikahole le mali yakhona ayikwani. Njengoba libona abantu sebegada amazupuko, ngaswela izupuko amakhombi $6-7 ukuya emsebenzini. Umumo wakhona vele unzima.